Gumanap pa'y sabin kaibanan, iniugtungon ko madto paparakala hinang bukun amo. Danan hikalawong sintao. Sambil paragbuson in parakala sin syirik. Paragbuson ibadat. Amo sa parakala syirik na samata-mata. Paragbuson niya kay mo ibadat sayan. Uy lang niya biyaning kamasan na to. Uno, amin pagpangayo-ngayo pa mga kaawliyaan ibang sin mga tao kubul miya matay. Paragbusonin halyaon bahasa kuno, panglaggoy ha mga awliya ibang sin mga tao saleh. Ang pamadto pakubul mangayo-ngayo, ibang sin patampat bakas kya pagbaltapahan sin mga tao awliya, mga tao marayaw. Way simingud, hata umarayaw yaun amin miyatay na bang biya din pagtuhan niya pa Allah Ta'ala sa iyurul in bakkas didto mangayo-ngayo patao awliya didto hatampat kya pagbaltapahan atawakan hakubul kya matayan amin hauno siya kiyubul piaragbusin halyan di magbus siya weragbus ibadat sabab madmiyat to kau patao bahasa tao saleh tao awliya napaling in pagtauhid, pagpangayo pa Allah Ta'ala madto pa awliya atawakan tao tagdapusin kubul. Bahasa kuno, lasah kanila. Ibang sin inyad tuhati niya pangagari. Sinbiad din pag-ibadat nila. Kanila kita mangayo sabab suluhan. In mga tao yan madto pa Allah Ta'ala. Wayruun nagbidda in pag-ibadat mo sin pag-ibadat sin kurustiyan. Amin naghinang suluhan madto pa Nabi Isa sambil hinang nila anak sin Tuhan kuno bat masuok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa masuok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang mo asubuhonin mga tao yan. In hinang niyan hinang san mungkar. Hinang san malaggo pagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In iyan yan siyum baniw na sila. Sab na ngayo na kamu kanila. Away roon lang niya. Way kami nagsumba mga tao yan. Hinang namusadya sila suluhan. Sabab sila yung mga tao masuok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In reason sin mga tao bihad to. Biada sin siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung sin mga tao yaon. Kisah sin Allah Ta'ala ha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inakal sin mga tao bihan. Long niya Muhammadin reason nila yan imian ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Long niya wala na mo sila yan long niya siyumba. Wala na mo sila yan siyumba. Bot malain kanin kami miyaun kanila simuok hasupaya rahun nila kami magmasuok madto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piaragbus in pagsyirik amin ta'zimus awliya was salihin. Amin panglaggoy ba sa hamang awliya iban sin mga tao saleh. Ay kau wala nila na kiyana naman in inut-inut na siminut in parakala pagpaling hasuko hak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpangayuan na kadto na pa mga awliya iban sin salihin ang panila iyanun in iyan yan ibadat sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In biakato taniw awam parakala sin pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala nahulogin kita niyo nagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ubos nagsasambahayang hansipak amusanin pagyanon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon dalong niya na marat saya in kamatauran den kanila buat malainkan in kamaumuhan din kanila nagsisirik dahan sipak patuhan Rabbul Alamin ubos ampay sabdim yan han sipak bau-bau nag-iibadat da pa Allah Subhanahu wa Ta'ala unin sabab sin wala na to kya pahami in haq kapatut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagtag-ipunan amin piyagjanjian sin ikaw iban sin Tuhan Rabbul Alamin wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.